Liyabingelela lonke bathandekayo kulesi sifundo setshumi lantathu. Sengani uJehova ngaba lathi uma singena kulesi sifundo sokugcina sale ikota okhuluma ngumfundisi uJim Lilo inxusa engilawo bana labo baziveze ngokuqhakathekileyo. Siyabonga salibonani babukeli labalaleli sikholwa ukubana siza kuba lesifundo esihle okhulumayo nguMishael Ndlovu. Salibonani sihlobo esithandekayo, sibonga ithuba esilifumanayo sitatitsha sonke sigqiba isifundo salona leli kota okhulumayo nguAmos Maforo. Ngiyalibingelela bathandekayo ngegama likaJesu Krestu. Siyabonga ukuqhubeka ngesifundo sigqiba okhulumayo ngoTalent Ncubeka Sibendo Mthandazo. Baba wethu osezulwini siyabonga ithuba elihle osipha lona ukuthi sihlolisise intando yakho elizweni lakho. Sicela usithungamele ngamandla kaMoya oyingcwele. Sono sibe sesisuswa kithi. Musa lothando kwande ngegama likaJesu siyakhuleka. Amen. Amen. Siyabonga bathandekayo uba lesifundo esibesihle kangaka ikota lonke. Amen. Isifundo esiletha ithemba ebantwini abanengi, izivivinyo ezehlukileyo. Lamhlanje ke sikhangela uKrestu embizeni. uKrestu embizeni. Engqondweni zami engqondweni zakho uthi izivivinyo lezi zehlele kuphela abantu. Kodwa lamhlanje sihlobo zami esithandekayo sikhangela umdali ngokwakhe engena phakathi kwale imbiza yesivivinyo. Angeke ngikhangele ngamafitshane izinto eziqhakathekileyo ezisahlela njengabantu. Ngiyanginanzela ukuthi emontwini ungahlelwa luhlupho oluhlupha kakhulu. Ufikela imibuzo eminingi. Yiphi imibuzo evumana ibuzwa ngabantu nxa bephakathi kohlupho na? Ikakhulu nxa kuqondane lawe. Kwesinye isikhathi inhlupho sizibonela kwabanye. Sizizwe ezihlobeni. But uhlupho lungaqondana lawe kuba lembuzo echiyeneyo ubana uNkulunkulu ukhona yini na? uNkulunkulu uyaphila yini na? Nxa kungabanye abantu abalele esibhedlela kulula ukuchasisa lokuveza ukuthi angubani ogulayo. But nxa sokunguwe ozwa ubuhlungu sokukudonsile amaviki kulele empilo uyazibuza umbuzo ukuthi inkosi khona yini na? Unye kanengi ugcina usuzibuza ukuthi indaba kusenzakala kimi. Uzibuza uphinda ukuthi kanti isisusa salokho ngikholwa ngithembeke kangaka kuJehova. Indaba lezi zinto zisenzakala kwangani awusela la solution kuko. Imibuzo iqhakathekile kwesinye isikhathi ukuthi ibuzwe. Siza kunanzelela ukuthi uJesu kulesikhathi lakho abuza khona ngoba kwakuzwisiswa nguye yedwa ayedlula phakathi kwabo. So kwesinye isikhathi abantu nxa bebuza imibuzo sisuka sibona ngani kumbe sebewile kumbe sebelahlekile. Kukanti ke kwesinye isikhathi imibuzo iyafika vele nxa uphakathi kokujula kwe challenge. Ngize ngikhumbule omunye undoda wayehlala echumayela esithi yena nxa kusemfeni lingabokhala lingabokhala. Intshumayelo eziningi esithi lingabokhala man. Kwathi sokufelwe yena ithiwa umchumayeli wabuye echumayela esithi lingabokhala. Undoda lwana wayehlele esithi lingabokhala wezwakala esithi umchumayeli uthi singabokhala kazwisisi ukuthi ngidlula phakathi kwabo. So kwesinye isikhathi imibuzo nxa abantu bebuza kasinanzeleleni ukuthi kuvamile ukuthi kuqhakatheke ukuthi umuntu abuze. Kambe uNkulunkulu wayevele sazi yini ukuthi abantu bazangena phakathi kwalezi zinhlupho? Umhlaba lo awudalayo uzangena phakathi kwesono esihlukuluza abantu abadalayo. Nxa kwakunjalo kungenxa yani wayekela waqhola phambili edala? uNkulunkulu wayekwazi. NjengoNkulunkulu wazi yonke into. Kodwa wasevuma
ukubana wasesidala wakuvumela kunjalo. Bathi ngesikhiwa wavuma ukuthatha i-risk. Alright. Kuyingozi kunjalo wakuvuma ngoba wasenikeza izidalwa zakhe inkululeko yokukhetha. Yokukhetha okuhle kumbe okubi. Ukukhetha ukunikeza umuntu inkululeko vele kuyi-risk, kuyingozi. But kuqhakathekile ukuthi kube khona. Kufana lo muntu omthandayo. Ukuthanda umuntu vele kuyi-risk. Ngoba ukwazi ukuthi wenzani wasidala ngokuvela uyasithanda. Ngoba vele esithanda. Ekwazi ukuthi umuntu kungenzakala ukuthi aphambuke endleleni le umuntu angivuyele kumbe izidalwa zami zingivuyele. Okugoqela lolusifo. Umuntu wonke wanikezwa amandla okukhetha ukuthi akhethe okuhle kumbe okubi. Yeah, okunye okusivezela sobala ukuthi lecebo losindiso lafakwa before the foundation of the world. Isingakabi khona. Yeah, so kutshengisa ukuthi uThixo ngokwakhe ngothando lwakhe wayevele efake ukuthi umuntu abe le freedom yokukhetha nxa esemdalile. Kufana lo mama njalo ukusebenzisa umzekeliso lo. Mama lo baba abahle bathi umntana yethu eyinkazana nxa kuyikuthi engazithwala sizagcina umntana wakhe. Kodwa bengamtsheli umntwana wabo yinkazana ukuthi kule solution yokuthi ungazithwala umntana wakho sanjani samgcina funa bengahle bakuveze bazaqhubekelisa phambili ukuthi umntwana ahle abe yini lichapha. So umlimo ngothando lwakhe wafihla iplan of salvation kodwa isikhona. Umuntu wathi esewonile ngokuthi aphiwe freedom of choice, esephiwe freedom of choice wakhetha ukuwona, uNkulunkulu wasevumbulula ukuthi hayi ngivele ngilecebo. So uThixo ulothando wayesenzela ukuthi angasiphoqeleli ekwenzeni intando engeyakho kodwa sizikhethele ukwenza okwa. Siyabonga abathandekayo. Lisananza bona masingena phakathi kwaleli iviki sidawula phakathi kwalesi sifundo esiqhakatheke kangaka. Okweviki lonke siyabe sikhangele uKrestu esihluphekela sonke engxenyeni yabani yethu njengalokho kaNcube sechilo. Njalo samele sibone ukuthi kuyini okumele sikufunde ngokuhlupheka kwakhe uKrestu. Usele umntwana emsebenzini wakhe kuze kuyefika esiphambanweni ayingena eGetsemane. Yekho sikukhangela akusifundele uLuka ngo2 verse ka7 weqe ku22 leka 24. Luka ngo2 esincane ngo7 esincane ngo7 lithi iBhayibheli wazibula ngendodana wayigoqela ngamalembu wayilalisa emkholweni wokudlela izifuyo ngokuba babengela ndawo endlini yezihambi. Ngeqe ngiye ku verse 22 up to 24. Kwathi lapho sesiphelile isikhathi sabo sokuhlanjululwa mayelana lomkhuba kaMosi, uJosefa loMaria bamusa eJerusalema ukumnikela enkosini. Njengokulotshiweyo emthethweni wenkosi ukuthi lonke izibulo lesilisa lifanele linikelwe enkosini. Njalo kwenziwe umhlatshelo kulandelwa lokho okuchiwe ngumthetho wenkosi othi amajuba amabili loba izinkwilimba ezincane ezimbili. Kwakukhona eJerusalema indoda eyayithiwa nguSimoni eyayilungile ikholwa yayilindele ukududuzwa kuka-Israyeli njalo umoya ongcwele wawuphezu kwayo. Kwakwambuliwe kuyo ngumoya ongcwele ukuthi wayengayikufa engakaboni uKrestu wenkosi. Siyabonga. Kulama verse ambala uLevi ngo12 verse 6 kusiya ku8 noMateyu ngo2 verse ka1 uye ku18 wonke alokufakazelana thize. Uma sifunda le imibhalo isifundisani ngendlela uKrestu ayeza kuphila ngayo kusukela ekuqaleni kwempilo yakhe
kusukela ezalwayo dinga indawo yokuzalwa esiya phambili impilo yakhe sasengumntwana khwaphana sihlangana lokuthi wangena phakathi kokuvivinywa okwenjani uncube lapha esibambele indinyana ekwaziwa ngekhanda kulokho esikuthola emavesini abaliweyo umfundisi Mlilo ukuthi ngecebo lokusindiswa komuntu kakwenzakala ukuthi kupheleliswe kumbe kuphutshiswe uKrestu Jesu enganjani engekho phakathi kwakho konke lokho yikho kuzathola ukuthi emavesini la abalisiweyo impilo yakhe yokuba ngumuntu impilo yakhe yokuba ngumuntu ayiphila lapha emhlabeni kusukela ebuntwaneni bakhe iyavezwa ngokucacileyo ukuthi wadlula phakathi kokuvivinywa okunjani wadlula phakathi kwenhlupho ezinjani but bengifisa ukuthi akayibale la indinyana yokufundwa ngekhanda ngibala uMatthew chapter 27 ivesi lingeli ka46 ngehola lesifica munye uJesu wamemeza ngelizwi elikhulu wathi Eloi Eloi lama sabakthani okutsho ukuthi Nkulunkulu wami kungani usungidelile na le esikweni lamaJuda kuthiwa yi-famous Jewish cry isililo samaJuda amaJuda wonke ayesaziyo ukuthi engadlula phakathi kwecrucible nxa edlula phakathi kokuvivinywa ungezwa besakhala ngezinye indlela kakukathopheli kodwa nxa sekuthophelile sekufikile babezwakala ukuthi uNkulunkulu wami ungitshiyelani na yikuzathola ukuthi ivesi le it is being referred to iyavezwa futhi la kusahluka esidala kumahubo ngo22 so ukukhala ubheke kuNkulunkulu ubuze uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu kuyini okungabe kusenzakala yikho ke la uJesu Kristu ufika ezingeni elinjalo esigabeni esinjalo esokubuza ukuthi uNkulunkulu lokho okwenzakalayo ukukhangele yini uhambo lolunzima ulubhekile yini maybe siqhubeka sisehla ngesifundo kuza kuba sobala ukuthi uJesu ehlupheka kangaka ephakathi kokuvivinywa uNkulunkulu wayengaphi izidalwa zasezulwini zazingaphi yena wayemiselwe ukuthi enzeni njalo wenzani phakathi kwezinhlupho lezinsizi indaba lethwayo uJesu lo esimkhonzayo wafayo wavuka wasinqobela kusifundo lesi sifika kwisiqongo sekota yethu le siyavezela ukuthi kukho konke singena yikho laye wangena yikho nangu uyamemeza kwesinye isikhathi uyakuzibuza ukuthi uzwa kwangani uJehova usekuflathele uJehova usekuchiye so inkosi yethu yangena kikho lapha sesivezela ukuthi la sekukhuleni kwakhe kulabantu abanengi abakhala ngendlela abakhuliswe ngayo kumbe lapho abazalelwa khona ukhona na owazalelwe esithebeleni kodwa nangu uJesu uzalelwe esithebe wakhula wahlukumeza umnikelo abahamba lawo wahluhlanganisa lokuthi vele wena waphila esikhathini esenjani yes useyaphambili ngenkulumo yakho uyabona uJesu ezalwa abazali bakhe babengabayanga kuvezwa la ngemnikelo abayihambisayo amajuba eswabalilela uthola ukuthi lokho wawungumnikelo wabayanga kodwa uJesu ephakathi khona phana ehambe wazale kumaternity ward yakhe kulezi nyamazana wakhula ngizama ukucabanga ukuthi bangabe bamgoqela ngani uJesu kodwa wakhula wathi siye tempelini bahambisa lamajuba enjalo impilo yakhe ingeyokuvivinywa uJesu wenelisa ukuthi anqobe aphile so kuletha ithemba kithi mfundisi Mlilo kithi Ndlovu nxa singene ekuhluphekeni incube whatever we're going through ukuthi kuyanqobeka kuyaphileka vele kusizukulu kwakunzima bephila bengabantu abathunjiweyo thina sikhulekile kodwa silokho sikhala so kukho konke ngena kikho sisabancane kumbe wakhuliswa njani banengi abakhala bethi mina yafelwa ngabazali yikho ngingafundanga yikho ngenzanga lokho kodwa silamathuba amanengi inengi lethu esikhalayo sisesigabeni esingcono kulalokho uMesiya wethu angena kikho ngicela ukudobha khonapho mafora
ngifuna ukuthi ngibalance icebo losindiso lokubuya kukaJesu elandela ipurpose ayevele eyilandile lapha emhlabeni, injongo ayevele eyilandile lapha emhlabeni. Uzananzelela ukuthi ukwehla kukaJesu ebuya lapha emhlabeni, uJesu kwakuvele kule plan eyokuthi ebuya la wayelanda ukuzoyenzani bathandekayo, ukuzokuthi isikhathi singafika afele umhlaba. Kodwa engakafi kwakumele kube lendlela azahamba ngayo. So nxa ebuya, anti sikhuluma ngama early days akhe, nxa ebuya lapha emhlabeni ufika azalelwe esithebeleni samabhiza ngubeke njalo, enyamazaneni. Asithi enyamazaneni, nantsho phela ufika azalelwe ngaphi? Enyamazaneni. Kwakungayisophutha, kungakhanya ingani wayedubekile, kodwa khonokho kwakuconfirma ukuthi injongo ayibizelweyo yiwo kanye ayilandile. Ngoba ungahamba ku-sanctuary, ku-altar of sacrifice, yikho kwakubulawa khona inyamazana. Inyamazana lezi zimele uJesu ozakufa esiphambanweni. So exactly. So nxa ezalwa uJesu uzalwa as a living sacrifice. Yikho engazalelwe esibhedlela okulabantu abaningi okumele uyazobafela, but uzozalelwa lapho njengenyamazana exactly ezakufa esiphambanweni. So umhlaba nxa ukhangela ubona umuntu odubekileyo, uJesu knew ukuthi this is the plan yokuthi ayesindisa abantu. So nxa abantu besithi yi-crucible, kuye it was furthering his purpose. In people's ignorance, God was fulfilling his purpose. Yekho Johana wathembona wabona iwulu kaJehova. Exactly. So empilweni yakhe yobuncane ungananzelela, mina ngiyaphi umzekeliso ngami. Kangikhulanga ngihlala lo baba, kangikhulanga ngihlala lo mama. Kodwa bayaphila. Angeza ke ngihambe ngikhala ngisithi ngadubeka ngoba nxa ngitracer irecord ngiyabona ukuthi kwakunginetha kungigruma ukuthi abantu banakekele njani nxa semphila ipurpose yakhe. Okunye esingakunanzelela lapha kuvezwa ngempilo kaJesu esasemncane. Iliphupho lomzali wonke ukuthi umntwana amkhulise kuhle ngendlela engcono kulale yena njani akhule ngayo. Ngibona ubunzima abazali abadlula phakathi kwakho phezulu kwalokho osokuchiwo lapho ukuthi bazama ukudinga indawo eyayi best eyayingaba ngcono ukuthi uJesu azalelwe khona, kodwa kayifunyanwanga. Futhi ngani kwakunsuku lezi babeyazama kuzo zonke izibhedlela lamakliniki, kodwa kuyetholakala indawo esithebeleni lapho okungadingi khona funa inhlawulo ngokuqala lokho. Okwesibili kusivezela ukuthi abazali bakhe babephuwa, babengabantu abangabayanga abangamangalisayo. But kukho konke lokhu uJesu adlula phakathi kwakho, ekukhuleni kwakhe ukhula ebambelele kuthumo alalo kulokuzogcwalisa umlayo, lokuzogcwalisa konke akumiselweyo lizulu. So phakathi kokuhlupheka kobuyanga, phakathi kokuhlupheka kokuswela, phakathi kokuhlupheka ivinda lapho zalelwe khona kule Bethlehem lapho ibaliwe la, amadolobho amanye uthi hayi ungathwa umaforo uyafuna yini ukuthi umntana akhe ayekhulela kwelinye idolobho, kulamadolobho ayeyiswayo adelelwayo ukuthi hayi mina wami umntwana sure nxa ngingathenga indlu angifisi ukuthi kube yilelana lokiji. Kodwa uJesu uzalelwa edolobheni elikhohlakeleyo, kuthiwa is a forgotten city, iBethlehem, iNazareth. Utholakala khonapho uJesu Kristu. Kodwa kukho konke lokhu kakula luxury, kakula notho phakathi, kakula nzuzo emangalisayo, kodwa uJesu udlula emumweni wenswelo. Kuthi ukuthi inswelo lobuyanga kukhona okuhle singakufunda phakathi kwenhlupho ezinjalo ekukhuliseni abantwana lasekukhuleni kwethu njengezimuli ezewolo. Siyabonga kakhulu. uJohn 1:46 kulapha thathela khona umdala ukuthi kambe kungaphuma into enhle eNazaretha na, okuveza ukuthi uJesu wazalwa endaweni
engani kayiqedakali kakuhle engaqaphela ukuthi ngaphuma umuntu into enjani enhle. UKrestu yebo akusuye waqala ukuhlupheka lokuzingelwa. Abantu befuna ukumbulala njengoHerodi andlawonye. Okwakho ukuhlupheka kwakwehluke ngaphi lokwethu na? Kuyini okwenza kwahluke lokho kuhlupheka lokwethu na? Ya, uJesu yena wayehlupheka ngapha engawonanga. All right. Kahle nguchasise ka. Yes. uJesu was 100% divine and 100% human. His divinity was not dependent upon his humanity in order to conquer sin. Yenze abomu ukhuluma ngesikhiwa lo. Ubuntu buka Jesu babungayamanga ebunkulunkuluwini bakhe ukuze anqobe isono. Kodwa ubuntu buka Jesu babeyeme kuNkulunkulu uBaba ukuze anqobe isono. So uJesu wabuya waphila njengathi. I-humanity yakhe iyembese ubunkulunkulu bakhe. Kodwa otsho kahle. Yes. Ubuntu bakhe buyembese ubani ubunkulunkulu bakhe. Ubona ngani kwakulula yini uphelele ungcwele ungela sici. Uyephila abantu abangcolileyo khona okukhuluma ngakho kwakulula uhlanganise. Right. So uzananzelela ukuthi uJesu enjalo. Kwakungela excuse kumbe kakula excuse esingayipha sithi hawu Jesu ngenxa ukuthi wayenguNkulunkulu yikho engawonanga. Kwakule possibility ukuthi awone. Ngakho ngokuphila kwakhe siza kuthinta kumbe siya phambili ukuthi iprogramming yabantu baleso sikhathi yayisesonweni. Base benormalize ngitsho lokuhlukuluza umuntu kwangani into eright because bona Paul ngale bebulala because iprogramming yabantu yayisinormalize isono saba into eright kukanti iprogramming kaJesu Kristu yayinormalize impilo yobungcwele yaba into eright. So uJesu nxa wayephila la ubungcwele bakhe babu provoke amadimoni asebantwini. Babe sebemkhuluma kubi sebemtorture sebemenzana ngoba ubungcwele bakhe babuvele bulimaza amadimoni asebantwini la. So yikho wayezithola izikhathi eziningi ekhulunywa kubi character deformation nxa esilisa umuntu bethi alo usebenzisa amadimoni. Yikho wayezithola uJesu ngenxa yokuthi wayephila ipurpose yakhe enga imitate isystem le. Wayezithola uJesu ezondwa enjani kodwa kazange azidefende ngokuthethisa wazidefenda ngokumaintaina icharacter yakhe ekucrucible yokuhlukuluzwa komzimba yena isimilo sakhe sayala silokhe si right siyiso esimdefendayo. uKrestu kusukela ebangeni lokuba ngumntwana kuyaze kwayebutsheni bakhe uzelwe ukuze abe yisibonelo. Uzelwe ukuze abe yintokozo abe yisibusiso ukwenzela ukuthi umhlaba labantu bonke abaphilayo bafunde kuJesu impilo yokwethembeka bafunde kuJesu impilo yokuba qotho phakathi kwakho konke lokho ukuvivinywa uJesu uba yisibonelo esihle ngokwala eyame kuNkulunkulu esenza intando kaNkulunkulu ngazonke izikhathi. Sifundo bani ngalokho ekhuluma ngakho uthinte ibale esilungu iprogram ukuthi impilo yami ngihlele kanjani ufunda okweyama kubani kuNkulunkulu usifundisani ngempilo yakhe yokugcina ubungcwele bakhe buhlambulukile. Lathi sesijwayelene lani lesono kathesi kuyini ongasibangela ukuthi siphunyuke esonweni uma singakwekela lokho? Okay. Siqedwe isikhathi eside senzani sibukela into ezinjani? Yes. Uyabona uJesu usivezela kucace ukuthi okwakuqala esengeke ngakunanzelela mfundisi ukuthi kulabantu abathi bona mina ngisamncane ukuthi ngiyenze ukulunga kumbe ukuthi ngibe ngumKrestu.
abanye bethi sebekhule kakhulu with two extremes. So uJesu esikuvezelwayo lapha sikhumbule isihloko sethu uJesu esembizeni ngoba sikhuluma ngokuhlukumezeka lathi ukuthi lo Jesu lokho esingena kikho laye wangena kikho. Indlela yona lesikamba ngayo wahamba kiyo wathundubeza ameva ukuze lathi nxa silandela singezwa izinhlungu zalokho. Ekwenza lokho wayesenza ukuthi yena abe yi-example ukuze thina nxa sisilandela loba kuyini esingena kikho. So akucabange umuntu omutsha ongena kikho njengomntwana njengomuntu omutsha. Kukho konke amaHebheru athi uJesu walingwa kuzo zonke izinto. So nxa kodwa kasona so ku-early days zakhe kumbe kubuncane bakhe ekukhuleni kwakhe wangena kikho konke lokhu mfundisi wanqoba uJesu hathi njengoba uncubeko wathinda hathi ukuthi wayesebenzisa amandla ngobuNkulunkulu wanqoba engumuntu. Ngayizwa abanye bethi hayi ukuthi thina singabantu benyama nisifuna abantu bani angezwa sokutsho njalo kunqotshwa ungumuntu wani wenyama ameve khona imbizi chisa uvivinywa kodwa kuyanqobeka wanqoba uJesu kuthiwa wakhula emzimbeni wakhula engqondweni esenyameni njalo uJesu ethandwa ngabantu ethandwa futhi lizulu. Ngicela ukunaba mbijana. Ngiyande ukusebenzisa umzekeliso lo umfundisi umlilo uthinte ukuthi kuyini esikubonayo silokho esikufaka engqondweni zethu ende iqiniso lihle asingeke sahamba against imithetho ebusa imvelo yethu. We can't go against the laws of human nature. Ungaze ufisa ukuthi uyenze kuhle kodwa nxa kuyikuthi ekhanda kugcwele ama-horror movie akula Jesu, kugcwele oRambo abagwazayo akula Jesu, kugcweleni uyabe upreparewa ukuthi umele ama-cases azapresentwa phambi kwakho empilweni. Nxa kuyikuthi ekhanda kugcwele oRambo ngakula Jesu, nxa umuntu engangiqala ingqondo iyabuyela ukuthi ekhanda kulani kutholakala ukuthi hayi kuloRambo uRambo kumbe i-horror movie wathi abantu beqalana icase yasova njani ngokudubula kumbe ukuchaya ngesibhakeni. Kulula ukuthi umuntu ahle a-act achaye even engumKrestu nxa egcwele i-violence ekhanda kungela Krestu umuntu wakhona nguye omfica edefender umlimi ngolaka nxa sokuhlupha kasibizele ezandleni kodwa singakhipha khonokho sibe sesifaka uJesu. uJesu nxa wayeresponda ebantwini abamqalayo wayeresponda redemptively ebona ukuthi umuntu lowo kayisositha sami isitha sami nguSathane ophakathi kwakhe mina ngingamvezela uJesu phakathi kwami Sathane ophakathi kwakhe uzaphuma thina lo muntu lo sisale sibambeke singangenisani kuma crucibles angiyela ngitsho la sizathu sokuthi singenisani phakathi. Lisho kahle uJesu ofana nayo wezwa kwabakhe kodwa bakhe banjani bamphika. Akusifundele uMateyu 12 esika 22 siya ku 24. Matthew 12 verse 22 kusiya ku 24. Verse 22 kusiya ku 24. Basebeletha kuye indoda eyayile demoni eyayiyisiphofu njalo iyisimungulu. uJesu wayisilisa yakwazi ukukhuluma lokubona. Bonke abantu bamangala bathi kambe lo angabe uyindodana kaDavida na. Kodwa kwathi abaFarisi bekuzwa lokho bathi kungamandla kaBhelizebhubhi umuntu lo axotsha ngawo amadimoni. uJesu wayeyazi imicabango yabo wasesithi kubo ilo lalo umbuso oyehlukene phakathi kawumi. Nxa uSathane exotsha uSathane udabukene phakathi pho umbuso wakhe ungema kanjani. Hayi man Anabona kuthiwa weza kwabakhe kodwa bamamukelanga. Uyabona akuqalanga ngawe ukuthi abantu bangakwamukeli. Vele kwandile kuthiwa umprofeti akahlonitshwa kibo. So kwakunjalo la kuJesu
ngithande uLuka ngo6 ivesi ngo26 uthi maye yini lapho abantu bonke bekhuluma kuhle kini ngoba babesenza njalo kuba prophet bamanga so khona lokho ukuthi ubone uJesu bengakhulumi kuhle ngaye kuyasivezela ukuthi into ayimeli wayimela ama principles aqondileyo iningi lethu siyathanda ukuthi abantu basithande ungabona abantu sebephikisana lawe ungaba ku church board sibili usubona ngana abantu balwa lawo yebo bangabe silwa lawo kodwa isikhathi esiningi nxa phikisana nawe ubokunanzelela ungabe umile iqiniso so lapha siyakhuthazwa sivezelwa okunye ukuthile ukuthi uJesu esaliwa ngabakibo esaliwa ngabantu ayebalandile ungakuthatha njengecrucible nakanye kwakuyicrucible kwakuyikuvivinywa khona lokho ngoba nxa utshela umuntu uyafuna ukuthi ayamukele kodwa uthole umuntu kanjani kayamukele kodwa esikutholayo yikuthi asimeni isibindi loba singena kukho konke lokho uJesu ulathi omunye olobayo ukubeka kanje uthi where there is friction there is motion uthi ungabona ungani kulokuyimpikisano kuveza ukuthi kuyahanjwa ungabona siloko sivumelana sonke ndlovu konke ku right kuthi ukuthi omunye kacabanga athathi kahle so nxa simela iqiniso ngoba kulempikiswano enkulu khona lokho ukuthi bamelane laye amadimoni avuka thini kuthi ukuthi kukhona ekumele uJesu waye siya kwesinye isigaba sithe siqala indaba yethu lapha sananzela ukuthi uNkulunkulu wakunanza ukuthi umhlaba lo ngawudala la abantu bazanihlamuka sawufunda ukuthi ekuqaliseni kwempilo yakhe wahlaqala bafuna ukuthi bambulale ikanti komnye wethu ekuveza ukuthi uza lapha ezolungisa udaba lokufela abantu yikho ezalelwe esibayeni njengemvu njengenyamazana uzele engumhlatshelo already yikho enhlenga kudobha laphana kuyini bathandekayo ongakufunda ngobuhlungu bokudelwa yilabo olande ukuzobasindisa na uzimisele ukuthi indoda lo segodini sibisile ngothi izemsindisa akudele sibona kwakulobuhlungu njani bokudelwa yilabo oyibabalani bona njani uzebasindisa utsho njalo uJohane ngo15 verse ngelika 25 ukuthi abantu abayibalanda ukuzosindiswa yibabadela usomandla but lanxa kunjalo uNkulunkulu uyaphelelisa icebo lokusindisa abantu ngifunda kakhulu njalo ngizwisisa ukuthi kulesi sahluko sesifundo sesithiyene lalokho ade sikhuluma ngakho kuqala uJesu uvivinywa ekukhuleni kwakhe and lapho uJesu sevivinywa emsebenzini uministry evangelini uqale wavivinywa ngikhaya la ngendlela akhule ngayo la ngendlela akhulele khona lalapha umumo wonke olokwenza lokukhula kwakhe ebontwaneni okulengoda lemijibila kodwa uphume engumntwana olungileyo ongelasici nxa sesifika lapha setshumela ivangeli sebesithi yena kanti engabe ngumntaka kaDavida yini abanye bathi hayi lo moya siyawaza aso kaDavida lo ngwani ngwabomoya ababi sokuthi abafarisi sebeyithenga indaba eyokuphika ubani uKrestu Jesu sebempenda ngepende ebomvu ukuthi hayi lo lecala lingamkholwa levangela lichumayelayo linganjani lingalikholwa kuqale ngekhaya sokubuya ke ebantwini agudlana labo nanjani insuku zonke lathi ngokufanayo singame eqinisweni silokudana okumangalisayo sidaniswa ngabantu esithembe kibo nxa singafaka ithemba lethu ebantwini basidanisa izikhathi zonke ngoba abantu kabami eqinisweni abantu kabami entandweni kabani kaNkulunkulu sengathi singafunda lathi ukuba lesimilo esinjengesika Kristu nxa sidlula phakathi kobunzima esingadlula phakathi kwakho izimilo zethu bese ziphuma zihlambulukile emhlabeni olama customs umhlaba esiphila phakathi kwawo ulendlela oyenza ngazi izinto ulendlela ophila ngayo ulendlela odla ngayo ulendlela ogqoka ngayo sengathi thina singafunyanwa sehlukile
libalulekile njengoJesu Kristu. Ibali lisetshenziswayo lesiHebheru kuthiwa ngumonogenes, one of its own kind. uKristu ubuya thatha isimo sokuba ngumuntu sokumehlukanisa lobuNkulunkulu. UsenguNkulunkulu kodwa uthethe isimo sokuba yini, sokuba ngumuntu. uNkulunkulu ukwenza lokhu ukwenzela ukuthi lathi sisindiseke, sibe lesabelo embusweni wakhe, bese siphila silandela impilo ayiphilileyo lapha emhlabeni. Singaze sifuqelwe khatshana ukuthi hayi labana ngabantu abangancediyo, labana ngabantu abanje. Sengathi singama eqinisweni njengoNkulunkulu phakathi kwenzondo, phakathi kwakho konke okubo kungabe kusenzakala. Okunye engunanzelelayo Ndlovu, ngibona ukuthi uJesu anti iBhayibheli liyakuveza ukuthi wayevele lande ukuzosindisana abantu, wayelanda ukuzosisindisa. So uJesu akazange achawe yi-mob psychology. Lokhu yikho kumele futhi sikuzwisise. Wabuya ku-system eyayisiphakamise abaFarisi lama-Sadducees, yaba le-influence yokuhamba ngendlela eyi-one beluquqaba. uJesu manje nxa ebuya umaintaina esithi individualistic mindset, positive individualistic mindset, ukuthi yena ubuya angathathi i-imitation yesystem asebuye kuyo, kodwa ame eveza lokhu akulandileyo as an individual. Siya ngaphi nxa sikhuluma ngalokho? Ekuthini nxa kuyikuthi uvele ulenjongo empilweni, kawusoze udefine ngedegree, kawusoze udefine ngecertificate, ngoba abanengi badefinewa ngama-certificate and ba-comfortable ngakho. Kodwa wena uzadefinewa ngalokhu oku-offer abantu. And nxa ubuya ngesiphiwo sakho, antsho ukuthi lingafundani, nxa ubuya ngesiphiwo sakho, ulwisa ukuthi abantu ba-improve, abantu babe ngabantu abazizwayo ukuthi bangobani bengazange balandela abanye abantu. Uzafesa i-rejection. uDr. Albert Einstein uthi yena, everyone is a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is foolish. Wonke umuntu lesiphiwa siphiwileyo and ubizelwe okuthile empilweni. Kodwa okwenza abaningi laba abazizwa ukuthi bangobani bengene uMakhrusipo, ukuthi uyathe zama ukwenza something lolu quqaba yilo luthi wena kakulalutho. Wafeyila uform 4, wafeyila i-A level. Kodwa esiKrestwini kumele sikuzwisise ukuthi kasidefinewa ngalezi zinto esesizisethile esezenza ukuthi sigamula abanye abantu, kodwa sidefinewa ukuthi kuKrestu silolongwa kanjani. Nxa unjalo uzahlangana lama-principles and kumele wamele. Siyabonga ukuzwa lokho ukuthi kwesikhathi siyathola ukuganyulwa lokwaliwa ngabantu. Besivele sibuze ukuthi uKrestu wayelanda ubana azosindisa abantu, bamdela laba bantu. Ngathi sifundane ngalokho. Siyabonga ngempendulo esithola lapha ukaNcube labanengi. Okunye kufika kimi ngugogo, ngumzali ofundisa umntwana, wamkhusela, wenzela yonke into. Usekhulile abesemdela azambize umthakathi. Ngeyindlela nxa mntakaNkulunkulu ufikela into enjenganaleyo, kakuqali ngawe. Lo mdali uKrestu la wenza njani? Wadelwa ngabantu. Akufunde yazi akulanto obuhlungu ngokuthi uzama ukubonisa umuntu indlela angayiboni. Umuntu kaboni isiphofu, uthi chaphisa umgwaqweni udonsela muva. Iningi lethu linjalo. uJesu wangena kukhona lokho. Abantu ezama kubavula amehlo kodwa bengafuni ukuvuleka. So yingozi esingena kiyo. Kwakhuluma ama-challenges even ku-ministry. Kusolwane kuthiwa lo uselamawala. Mbona ngani uJesu layo wayemncane phela. Ithi lo ulamawala wakufunda ngaphi konke khona lokho. So
sithola lapha ukuthi asimeni isibindi uNkulunkulu lathi nguye in control asibambeleleni kuye sizanqoba ngama challenges esiwatholayo kumbe kusaba School umuntu abuye sanda kubhabhathizwa ekhuthele efuna ukwenza umsebenzi abantu bakuthela amanzi kodwa asimeni isibindi ulathi abantu banga rejecta lalokho esikutshoyo kodwa siqhubekeni sabeni ilizwe bazanqobile ukuvivinywa mlilo kulokwenza lesiphambano ukuvivinywa lanxa kulokho usanda kutshiwo nguma4 ukuthi kasibekezeleni siqiniseleni because ukuvivinywa lokho ngoba sibona impilo kaJesu Kristu ekuqaleni kwayo isisiye esiphambanweni kulokho ekuyini kuyikuvivinywa lapho uKristu asinqobela khona ngesiphambano lathi sazuza ukwenze njani ukunqoba so kakungayo singalahli ithemba nxa sidlula phakathi kwemumo le kasibeni kwazi ukuthi uKristu wayihamba indlela yokuvivinywa waze wasinqobela lathi kasihambeni indlela leyi sinqobe ekugcineni kwakho siqinisa indaba oyitsho lapha ngokuthi asifundele uMark 14 verse 34 verse ngelika 34 tiyona wathi kubo umphefumulo wami udabukile kakhulu ngosizi kungathi ngingaze ngife lalani lapha lilinde akufunde lo verse 35 lo 36 wagudluka njalo kubo wazilahla phansi wakhuleka ukuthi aluba kungenzeka lelo hora lingedlula kuye wathi Abba Baba wonke kungenzakala kuwe ake ususe inkezo le kimi kodwa kakungabi intando yami kodwa kube intando yakho amavesi la akufunde uMateyu 26 verse 39 Mateyu 26 verse 39 ivesi lengelika 39 ithi yona eBhayibhelini lesindebele wahamba ibanganya wasezilahla phansi wathi mbo ngobuso wakhuleka wathi Baba uma kungenzeka sengathi inkomicho le ingasuswa kimi kodwa akungabi ngokuthanda kwami kodwa kube lapha useGetsemane lapha sengana khona phakathi kokuhlukuluza okumangalisayo sifundani ngendaba eGetsemane lapho uSathane wasemnyekeza ukuthi kathesi ufuna ukuyafika laba bantu uJudas sekuthengisile already uPeter uzakuphika abafundi bazakubaleka sifundani eGetsemane wahluluza kangakanani eGetsemane kwaze kwathonta amathonsi awegazi iGetsemane yikho lapho uJesu abuyisana lezulu yabona indaba yeGetsemane umthwalo wonke wesono wafakwa phezulu kukaJesu waba yisubstitute yethu uJesu kwakunzima yikho umthandazo esiwubalileyo ethi hayi baba nxa kuvuma linkomicho kayenze njani kayidlule kwakungalula kodwa intando kababa osezulwini yenze njani yenziwe kusifunde silaso namhlanje akula kuvivinywa okudlula khona lokho wangena kikho kodwa isifunde sisitholayo yikubana ukuze uJesu anqobe wanqoba ngamadolo waguqa phansi wakhulumisana lani lezulu nxa kulolutho esimele silwenze kuzinhlupho zonke singena kizo yikuthi siguqe phansi sikhuleke iharmony sounds ithi nxa siguqile sibade sedlula abantu nxa kulolutho kwesinye isikhathi uyazi uyavivinywa mfundisi uzukhohle lokukhuleka singekho isikhathi uthi uyatshela umuntu ukuthi asikhuleke ethi hayi kungakuchayanga okuyinto lokho kodwa uJesu kumchayile waguqa wacela labanye abangani ukuthi benze njani bamncedise ukuthi kukhulekwe ngifuna ukuzwa ukuthi kukho lokho okhuluma ngakho kuyini esikufundayo ngothando lwakhe andiyabona ukuthi usindiso labantu ayelulandile lasefika lapho kuthiwa khona do at stake esilungwini kodwa sifundani ngokuqhula kwakhe phambili eseqinisela ingilosi abangane bayamdela abafundi bayamdela
kodwa inkomitsho le andiyabona ukuthi uJesu seyedwa phakathi kobunzima inkomitsho le inkomitsho yobuhlungu imthwalisa nzima imunyu inzima kakhulu ayinatheki kodwa uthi intando yakho kayenze njani kayenziwe ekugcineni kwakho konke uJesu uyayinatha le inkezo esenzela wena esenzela lami ukuthi sibe lesabelo ekusindisweni lasembusweni wakhe ozayo masinyane uNkulunkulu ngumuntu njengathi waye ngumuntu njengathi because nxa ufunda lapha kuthiwa izithukuthuku ngani igazi umuntu onomali engafika kulelo banga lokuthwaliswa nzima uyehlelwa izehlakalo ezinjalo ezifana leanguish ukuzwa ukhathazeka ngendlela emangalisayo kodwa uyaphelelisa umsebenzi lo ngiyalingeka mfundisi imlilo ukucabanga ukuthi ukuvivinywa lokho kuthi ukuthi ibonus yithi ukuvivinywa lokho maybe thina olalongo besikukhangela ngelihlo lokuthi yimthwalo enzima kakhulu kodwa kuzosiza thina kuzoqinisa thina ngoba nxa sivivinywa izingilosi nanzi zisondela kuJesu ukumqinisa lathi nxa sivivinywa izulu liyehla libe duze lathi ukuze lisinika amandla okunqoba ngazo zonke izikhathi uvule uMateyu 27 verse 45 uJesu wanqoba after Gethsemane wanqoba ukufa ngokufa engakavuki uJesu eGethsemane wanqoba isitha ngokuthwala izono zethu thina ungavele uphambanise abantu bakulahla ukuchila uNdlovu ukuthi ekurejectweni Jesu wathi hayi ngiyakuthwala ungavele uphambanise iluthando lukaJesu ungavele uphambanise abantu bakulahla bethi hayi suka lapha but uJesu uthi wena kulokhu ophakathi kwakho ubakwazi ukuthi isono leso wasithwala ungazithwaleli ukakhulu emadodeni amadoda nxa kwakhala uJesu antu uJesu yavuma umuntu wayindoda yamadoda othi indoda yamadoda yakhala kodwa amadoda anamuhla kafuni kukhala afela ngaphakathi ibhokli indoda ikwazi ukuthi iyabila kulento eyihluphayo ingafuni ithi mina ngiyindoda ngifuna sikhangele indaba kaJesu ngembiza angena phakathi kwayo yabo indaba le imnandi kakhulu singagijimila ngalize lechona akusifundele uMateyu 27 verse 45 sibona ubuhlungu bokungena phakathi kokujezwa lobuhlungu wena ungela cala usukela ngehola lesithupha kusiya kwelesifica munye umnyama wembesa lonke ilizwe ngehola lesifica munye uJesu wamemeza ngelizwi elikhulu wathi Eloi Eloi lama sabakatha okutsho ukuthi Nkulunkulu wami kungani usungidelile na kahle ngiqedise lapha ukwenzela ukuthi abantu bengangibambi bengangiqedisi bengisithi mina indoda amadoda amaningi akhali kukanti-ke kufanele ukuthi nxa uphakathi kwama-crucibles unanzelele ukuthi kule ndoda esingakhala kuyo eyathwala izono zethu enguJesu Kristu. Siyabonga ake sikhangeleni-ke khonapho ukuthi kwenzakalani ekufeni kukaJesu Kristu kubantu baleso sikhathi abangazanga bananzelele ukubana ukufa kwaKristu kutshoni especially uKristu efela abangela cala kwenzakalani nxa usiyafela umuntu ongela cala kuwe uthwala lo bunzima esingakutsho owakuqala kuthiwa isiphambanweni izulu yabona uNkulunkulu ungcwele akahlangani lesono uJesu esethwele isono sezwe eGetsemane waba yisono yena ngokwakhe kuthi ukuthi uNkulunkulu ongcwele lesono akungenelana yikho kwaba lomkhandlo kwaba lokwahlukana kodwa konke lokhu kwakusenziwa ngenxa yothando ukuze kubuyiswane sike sathi si-introducer sisungula lapha satsho kubana
uNkulunkulu wathatha irisk wadala kunjalo ekwazi ukuthi umuntu angahlamuka umuntu wahlamuka elecebo lokuthi sizabuyisana njani kwakungeke kuhlenge ingilosi kwakudingakala uNkulunkulu uqobo wakwenza khona lokho wabuya wasifela ungabala lapha kuthiwa ulaka lukaNkulunkulu lwehlela kuJesu esiphambaneni kwajeziswa uJesu wamela athi kumele kufe mina kwafa bani uJesu labo bonke labo kade bephika bona themba bani ngekhonokho yithi thina okusilethela siba lesibindi ukuthi hayi sesanqoba sihlobo esithandeka konke sikwenzelwe asimeni isibindi uJesu ubuye wasifela kunguye simonileyo uRoma uthi yena sisayizoni uKrestu wabuye kanjani wasifela wasilandela wabuyisana lathi so phakathi kobunzima sisembizeni loba kukuphi esingena kikho asazini ukuthi ukhona umanqobo ukhona wangena kikho wadlula wasenzela konke asimeni isibindi ukufa kwakhe lokudlula kwakhe esiphambanweni laseGetsemane kuzosindisa thina ekufeni kwesibili kunjani ukuthi isecond death le yiyo uJesu asifelayo ngaphi emthini ukwenzela ukuthi singabi nokufa okunaphakade kodwa sibe nokuphila okunaphakade ngithathekiswa isahluko esidala seBhayibheli nxa silethe indaba yesiphambano sithi umusa nomlayo kwaqabujana esiphambanweni kwaba lokubuyisana kwaba lokudlelwana lapho kwakudingeka khona ukuthi sizithwalele imithwalo yethu lezono zethu uJesu wagcwalisa konke yikho kuze ukuthi ethi yena nxa esesifa athi it is done it is finished ngiqedile konke okulokwenza losindiso lomuntu sengathi lathi singabheka ekusindisweni nxa sidlula phakathi kwezinhlupho ingqesase lapha emhlabeni bathandekayo sibhekanelani lenhlupho lezinhlupho akula lutho emhlabeni olungcono umhlaba onjani osithemsa khona uActs 14 umsenzo 14 verse nga22 noPhilippians 7 verse nga29 bathini sifundani kulama verse asifundisana ngoNkulunkulu ophakathi kokuhlupheka ngizafunda uActs 14 Acts 14 verse ngelika 22 ithi beqinisa abafundi njalo bebakhuthaza ukuthi babambelele ekukholweni bathi kufanele sedlule ezinhlungwini eziningi ukuze singene embusweni kaNkulunkulu amen lapha sithola ithemba elimangalisayo ukuthi uKrestu yindlela yokuya ezulwini inhlupho uKrestu adlula kizo lathi sizadlula kizo kodwa kuKrestu kuyisilenganiso esikhulu esimangalisayo okwethu ngokunjani ngokuncinyane kuphela nxa echasisa udade uthi yena indlela leyi iyakhanya inzima kakhulu kodwa kasibeni lesibindi ngoba kulolu hambo kasambi sodwa sihamba silaye umsindisi uNkulunkulu esimkhonzayo uNkulunkulu ohlanganela ekuhluphekweni kwethu akasonkulunkulu obukelayo ekhatshana konke singena kikho ngiza kufithizela nguphinda phinde lo uNkulunkulu wangena kikho wakulabila wakubona ukuthi kuyenzeka kuyanqobeka loba ngiluphi uhlupho ongene phakathi kwalo kumbe ngumendo ngabantwana abangalaleliyo ukuswelakala komsebenzi indlala wangena kikho uyala uRoma uPaul uthi yena kuyini kanti okungasahlukanisa noNkulunkulu kukho konke akula sihlobo esithandekayo ngoba lo esimkhonzayo wangena kikho wanqoba wavuma ukuthi akula okungasehlula so sihlobo esithandekayo nxa silahlwa kumbe silahleka kasilahlekeni ngokuthanda kwethu kodwa konke kwenziwe ukuthi sinqobe banenge abachileyo lokholo bathi hayi mina ngafelwa kakhulu mina ngadubeka kakhulu balutshiya lolukholo isifundo sanamhlanje sisivezela ukubana uJesu wangena kikho wanqoba waphila futhi wafa uthi yimi kade ngifile sengiphila njalo ngilawa amakhiye okufa ngoba into ebuhlungu kakhulu kukho konke ikufa kodwa uJesu uthi amakhiye okufa lethe esindeni njani ngilawo ngaphethe
so mhlobo wami ungethuki Yeah, Lapho kubela khona inkulumo kaNcube ukuthi hayi madoda singakhaleli ngaphakathi. Yeah, sure. Ukhona isiphosela kweyini inhlupho zethu. Ufuna ubengifuna ukugcwalisa ukuthi uKrestu uyimpilo yena ngokwakhe. Ukuhlupheka lokhu kuzohlukumeza imizimba yethu. Njalo kuzokhathaza lempilo yabo bani yethu. Kodwa kasibeni kwazi izithembiso eziningi uNkulunkulu azibeke phambi kwethu ngokubana siza kuba nempilo enjani enaphakade. Siphile sidlule phakathi kwenhlupho sikwazi ukuthi uKrestu yikuphila. Utayixwayisa inkulumo yakho ngoJohn 10 verse 28. Yes. Ukuthi yebo siyangena phakathi kwezinhlupho kumele sesicabange ngezithelo ezilethwa yikubekezela ngaphi enhlutsheni. uJohn 10 verse 28 uthini? Ngizipha ukuphila okungapheliyo kazisoze zabhubha ngakho ongazihlwitha esandleni sikababa. Uphakathi kokuhlupheka uJehova uthembisa yini? Impilo engena kuphela. uRoma 6:23 singayihlawula ngelanga ekhanda le. Yes. Inkokhelo esonekweni Yikufa. yekufa kodwa isiphiwo sikaJehova sithini? Singomusa naphakade. Impilo enjani engaphakathi. Andawonye. uKrestu. Yes. Lezi izithembiso abathandekayo esizitholayo la. Ulwazi ngoNkulunkulu lusinceda njani uma singena phakathi kwezinhlupho zempilo na? Ukumazi uNkulunkulu kusincedisa njani? Ukumazi uNkulunkulu kakungeke kusitshintshe kumbe kusikhiphe phakathi kohlupho. Kwesinye isikhathi kungasitshiya siphakathi kohlupho kodwa kusinika ithemba lempilo enaphakade. Kusinika ithemba uzawuyela kuzakha ngalo ukuthi ukwazi uNkulunkulu uqala kokuhlakanipha. Ukuqala kokuhlakanipha kuyasincedisa ukuphila impilo impilo siphile sikuNkulunkulu. Siphile sisethembeni. Siphile sisezimisweni zakhe eziqotho. Siphila silokubonga ngoba sikwazi ukuthi wenzeni edlule phakathi kokuhlupheka ngenxa yethu. Yeah. Kuyasincedisa ukuthi sinanzelele ukuthi sisesemhlabeni wesono. Sisesephakathi kweprocess yokusindiswa. Ngakho izinhlupho kazisoze zisibalekele kodwa nxa simbiza uJesu uyabalathi phakathi kwezinhlupho. Kwesinye isikhathi ukuchawa ngaphandle kungasuswa, ukugula kungasuswa, indlala ingasuswa kodwa inhliziyo ibe lokuthula phakathi kwesiphepho. Kuyasifundisa ukuthi hayi esimkhonzayo unjani. Singabamazi esimkhonzayo siyakunqoba sihlobo esithandekayo. Wangena kikho wasinqobela. Uyabona abantu bakhonza into ezishiyeneyo. Kodwa ungabamazi lo esimkhonzayo lokuthi unjani. Akasishiyanga nguEmmanuel uNkulunkulu olathi ongena lathi. Uthi nxa lingena emlilweni ngilani. Emanzini ngiyawinjani futhi ngilani. Akasichiyi sihlobo esithandekayo. So singama isibindi silaye ubhudi omdala. Siyanqoba kuphela. Siyabonga isifundo saleli viki esaleli kota ebese sikhumbuza ngokuvivinya kwehlukileyo sisiphetha ngoJesu Kristu engena embizeni yokuhlukumezwa. Kanti vele lawe lami nxa singena phakathi kwalokho kuhlukumezwa ungena lathi. Amen. Ungena lathi. Amen. Isithembiso sikaJehova abathandekayo ngenxa yokuhlupheka kwaKristu impilo engela kuphela. Amen. Sengani lapho khona sengani lapho engikhona sonke singagagadlela kuye uJesu Kristu. Simazi noJesu Kristu, sithembe noJesu Kristu, sifumane impilo engela kuphela. Uzasikhulekela okandlovu bathandekayo. Asiqinise ba singena phakathi kwalokho kuvivinywa. Kasikungeneni silo Jesu Kristu sifumana impilo engela kuphela ekuzeni kwenkosi. Siyakhuleka Baba wethu osezulwini, siyabonga ngesifundo esisinika ithemba. Siyabonga ngesifundo esisinika amandla okuqhubeka siphila impilo phakathi kwezinhlupho ngoba wena ulathi lezi ngingilosi zakho zisihanqile. Sengathi ungasithungamela ukuze siyale sibambelele ethembeni, sale sibambelele kulungeni, sale sibambelele kwenzeni okuqotho ukuze ngolunye usuku nxa icrucible yokufa isisesulwa emhlabeni sonke sibe ngabanqobi, siyethokoza ekhaya ezulwini, siphile nawe inaphakade. Lo ngumthandazo wethu okukholwa
egameni likaJesu Kristu siyakhuleka. Amen. Amen.